waishilizi wanzani kao gabjoko duge matangazo ya Daula Tropic FM. To sana salamu do zahanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu. Wananyaswa siti nkuu ya habari za Comore, chaîne libre de Comore, Comore Info. Ze siti boko si ufanya hazibadzima leo tarehe 15 ya Oktober mwezi zili na 25. Arjundao hosoni male jumba kuji tukufu ne mtukufu directeur wa he radio ngazija ikawa mumrambu wao ejirma ya ahi wansiju gujo jitamka wanu hamakalma ikawa rinsaha ili ya jaro nise hena mna ikawa doa enshiu haruma le jumba linu la huswe matangazo ya ngazija yarinike hena mna ikawa do yaona o hena mna zihazi watu dim rajise usweme matangazo yana alikubalia na humbushuria khairi na salama bwana Ibrahim Felix mtukufu miongoni mwa watangazaji wa hensinu ngari aminiuka zihazi zinu jaziba zoza hahe bwana directeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani ngari shukuru yao horikubalia hakari mzubi ya ubirong wa Comore walio bonze na hunudani na mpartager mission yinu rija banu rije ruzi se bande za masuala ikao ngojo ya jibu kama wavenze linde le jumba la he ngazija la matangazo he ngazija asina takriban mahamili banu le jubalinu mruka tuliona namba suraya ya husu matangazo hama dezezi za mikoani za mira ezajiri hindi ngokubali kade namna hiyo au tide namna andani manama bemer kao urengeo tukufu wa ile taslimu mjili ya harumai le daula hatu la hanyu limu radio ngazija tosana heshima za hapo ranzilu handani ardini jibiwe au kaya wale saw aminifu watu mpaka ba au kahusubuti huambiwa kazi au kaya rimdubia mudahoni zenye katizino yani hafasira ukaya ujaba linda hulaho akalinda hualirumishi mahana zumungu limezirumu na elewa ya ukaya haina mdu ya biraha linda hula radungazija ikajuli turuku na ishikatulifanyia hazi shayo huja ya zuru wananya zuru lidaho zonongo izura nzini lubanu ngamzihisi hena mnekao desichirio abo uliho mureshwa baha shaukaya huambiai marahia ya ukaya hunidubia ba senyakati ndazinu hizo hunsaha ya ukaya karadhi bwana director hili hadisimba wangunja uharaziza uaminifu wenda mno upande huo wa tushinda wazamba hakaya yonge fasirio manama lumer yakaya ezenongojoka uzambaba izo mtuka uzamba heho yani roho de juka urongo shaizo tinongoka utizipanga hakabale kauka honla hangasina mfumo mili ba yabo tujuka tijipanga haina nongojoka ujanzambe yabuzo fasirabo tiziono tizibini tizitawaza tizifanya haina namna toka yoti ili njentekeleze shamade ama unidubia haruma ile dahula hatulino hardi hunsa hakanongo sikubalikanga mjorongoa yabudu ile yakaya haina nongojuka usababano wabuzo kaunga zila wao harumule jofu la mula hangu watsina wakati jipanga namna iroji yabanda ni sijibiwa mwisukati jibiwa washinda wabel kalima ile mananga barojolo kama ile kalima titi na ile kalima ku waambiwa kati jibuliza ba abaha de mtsaharongo hakubali yabo izona fasiri sinchi kazile fasiri handani yakaya binja jipanga yabojuka urongoa ile jafula mulahamu gabo ifasi yakaya miti mhara wa matangazo yakaya indi hazi hapo haina kati mtakazaji ya tsahani usenongo mpunza nikitaya yoko miti mru wa ubena biyo haraka hana kati mnatsorongoa haundra para wangu na mjemu nishimie mananga muamini yakaya katsulinga na haku no wakati ni mihima ikao ndili hadaraja indwa chia ile suali ikao ndo mzisa manama mebsulemer gam tafautisho nongo biliba gam tafautisho jumla na matangazo gam tafautisho e matangazo izono mbili tofauti dinamna njibuha amvani kaya harumwe matangazo wayo ye matangazo wayo kafanyishi hao inamna ikao de lazimu kafanyishi hao mtoka huja wana baha uno e conference de rédaction
ya watangazaji pia ambao yabo mwanro hazi wa twali yao zotoka ujawamie imarahia izo tukenda watsahi yabo harmo daraja hiyo kabati taradudu kwa leo na tena kabati taradudu yelewe ndo yakaya baishe mimi wanguelewa ka mina suraya ifana onezi shabo jozisa wanguharumwele daholinu rango sukuna njava hata leo njaparo njia harumwe conference de rédaction hiyo na wambia kana mabejao mtsabejao wala njaparo renga azma ya ukaya zenu mazaba zinu kaitula zinu mdoza batse mimi ngamakinisho ya ukawa watangazaji staarabu wataalamu wajuawe hazi hamade henda kamifanya yabo ngabozigoma na zanisia baina ya wangu wao zibo maana mkuu wa matangazo ni mirami ya tandala ni wadunga yao wangu wao watu kutekeleza matangazo henda mna ikao ngwafanyao wasina ulazimishiwa hau wasina urenzo mvu yabo yode daraja ya mwandu ya hii swala la hapo gamji konfubi harmo swala hilo upando he matangazo ngendao tena ngendao wasina urenzo mvu ngendao wasina jila enzi hauka uwaende sawa do watangazaji wao hawao marhaba mji directeur amba mimi bangu amtahoni katembabi sonima le kalima lilo mheshimiwa radio yangazija ketu reponde makalma hamade namna wayaonisa vanu sonima matangazo ukaya wakaziwe njingwa ishi yao harma magari bonze yes de chongo usifilo haruma leda holini yes ya juu ala ni ukaya hale leda hamadeli likana yezi za mikoa ndio huwa ngazija ke radio ya Nzwani za Lanzet Mwali njakubali abantu yabo bana director kwezi ukaya matangazo nga uhuria usonima ledao jongo yezi wafanya ndizo kwamba bana wakati mwingi yabo abukuja nelewa bese sione saukaya harumela tabu yahi watangazaji ezi azma ziregesha hao yabo hizo za hao watangazaji changa tarumlao shaizo nizo nakanzani ni mwambie yao ya ukamimi uzisa hao daraja yahi lele holini ndo aziwa ya ukamimi directeur hakaba bidi mra lazima watarum mimi directeur wa hele daholini harumo palo ya matangazo njaparo njia harumweze swarafa za he matangazo ya hao njaparo njia harumweze swarafa za he matangazo ya hao biseka iru nikele kalima njo ulamba amini hizo mimi nambao naam bisei ndio toka masula shaizo mwanzo habi yoka mimi zabari ndio atsparo njia imana atsparo njia ndizo na honesa vanu yokanga amini ya ukaya harumwele daholini ngabo watangazaji wao ngabo watangazaji kao wana experience inji ngabo watangazaji kao wafanya hazi mahala hinji ngabo watangazaji kao wafanya hazi harumaezi zinji wangu wao sini mwomvuli wa bibi Rabia Abdalla ngamakinisho na amini ya ukaya mtu amina kage lazima warenzo mvu ngewambe izo ikao do lazima wabe hawambe izo tulazimwa chaleda kalsi autonome la matangazo kalsi autonome monsieur le directeur kwezi isho nanzona yabade manana hambi ya kalsi autonome shaizo lizona hambi ya monsieur le maire unambiye wewe ikaga ona kalima njo ulamba amini ya ukaya za ngombe yao zinu za aminifu ya ukaya njamba ngona yezi fulani wa idafi ho yezi fulani tu idafi yote ndio leo ikanga daraja hiyo shayo ni harmela tabu ya matangazo ya hao shamini daktari chef Rabia Tabakari de dhamana wa he matangazo anupande wa he utangaza shakuja parubali ya makadima uka ngebidi urende bwendo ja ala izonga muhakinisho yaka wallah billah tawwa yu amin sikawaba kama unabukale amin abati le amin ya ukaya wallahi billahi tallah rango sukun loda honihum ataba hailu njaparo njia harma conference de rédaction njaparo amrisha rongo zamba yao njaparo amrisha rongo zitsamba yao haina sifanyishi hao kazifanyishi hao he fursa yao watangazaji aba hainu ikawa ba wasufua hula chaka tusunu almuradi izoza hawo shami mudiru jumla wa matangazo hawaheleda hula matangazo lino njaparo njia harmeze swarafa zao maana hindi sizone sabanda mimi ngamna uaminifu hao kamjua kawa na rostara wangu walio hapo kuyeshida wanao yabutseli wakaya mrema sinzano nzima ani mrema harma pikiri nzima ekale wewe tukiri makamare maiyo baadhi ya hawoi wa
izungu waba yola ma ya hao yafira hao shamimi njaparo njia harmiza to sana salamu ndo zahanu kozijo huja zijo kasirini kozijo tataya studio kadhahir ze mikro za Tropic FM na zipepe yao haruma le jumba kula radio ngazija usonima directeur ikao ngamshia makalima yambao asihazi au husi shiwaria uhadile lazima rimekenize haki za kibinadamu kozi bwana directeur dhamana wa hili jumba linu ikao de arenga ze dhamana ngu hiri mkonti mlivo umlekebesho ya nyumba ye de gouverneri au de union dawla ya hatu ndio swala lilo lijabulo bilo jambo halisi amhamukale de serikali ya dawla na hizo zija manambakazo jambo hizo kauzanzi wa rupia mbajua kaharuma imabadiliho yafanyishiha le 30 juillet 2018 ani sharia shats sharia sha baba sharia de referendum sharia mshinzi sharia mshinzi shahensi shila kashivoti 2018 le 30 juillet 2018 zibenu hayabo waudri yaukaya ematangazo nganjia ematangazo yonsi era jonga sija dabo ndio nambao ematangazo yonsi ya hensi yonsi pia ngarejeyo harmonize swarafa za daula yani ranzi 2018 le 30 juillet 2018 wangu wafanya referendum ila kabati matangazo ya swarifu lao nezenzi za mikoani matangazo pia ya heya hadaraja ya juu ya he daula doende sawa izo ngo nyambu izo tino kaunga John ditinia gouverneur wa shesiwa katutarumu hata katsunome mitinome abantu njanome wani gouverneur unome wa kwezi ni mitinoma abantu tinwani waziri wa matangazo yani hafasiri ya ukaya izo nanzo nufambie ndizo izo tino za tsatsaya ize matangazo ya mijijengo ya dohamba ezamazila dada wangu ende harmaze vote za referendum ya hele 30 juillet 2018 rangosu ila kabati matarumu tena swarafa za matangazo za hadaraja ya mijijengo matangazo pia ya harume daula ya baba hainu ya iswahi daula yede uhensi ya kwa mana jimla wa yortese mawaziri wahe matangazo wahansuye magomana wahe zisiwa tingazida na ramwali ranzuwani rangazija uhensi de dhamana de ministre wahe information directeur skanda unoni se mapanotala wa kazabala ya wao madina mananja njasoma ndondo umsomie wanadamu waishi le dina la he television ya ngazija sikatsuele wala busule manzo tikaanza badia bongo abongo harma exercise tsona facile maranzi tikaanza sulmer gabo suala imani tikaanza le dina kwa hiyo kati na facile shawana nadamu waishie kwezi mtu shali ndabo menga mjibu bongo hamantu jibu makinishe njibu ni hambie kaizo haina rokotuka hamba yo ketine efasili ya mashindano maana tuambia ka izorongo zaanzi kwa noir sur blanc haruma e constitution ya hensi monsieur le maire ou par monsieur le maire uhanyu singani ya bonjo ko hanyu singani abo imgazija shakatuza kauti mkomori weti mkomori yani abo tkanza kanya baishamba radio ngazija baishamba radio nzuwani baishamba radio mwali sha ezi swarafa za matangazo zirengwa ne daula izulungu zanziwa wewe na stilo nzidu na haruma kade njeo ya baba hainu ngabo yeze rungo zibusuka lisuala mini wakati na kamtangazaji beseti jozi se swala kahe eze fursa zilona ye gouverneur wa hele swala gazija haruma eze radio gazija Henry katina huyo tabai sana joka mtangazaji sati usisabanga kujanuza habari mema pano kwa mapano yao ile pano la kazi wa mapano yao yaunga ya boranzi hale ngo ya juu ya ukaikazwa radonga zija shaizi swarafa zahe eze radio abaini za daula omundo bwana directeur holio umuntu na experience zinji rangu daula rangu matangazo umwedo umwenda abantu abaini ngo kubali ukaya radio ni pwangayo hauketsu pwangayo sio ni matangazo
Vanu ne swarafa vanu mimi mwanza nitafautisha na bali sikawele wakaya masuala ujo yaja rijali yajibu haruma makilifu enda mno ya hizi swarafa enda mna zidawa nyumba ya mini yana zupi ya masuala nalinda na mjongo usubabu wa shizonzani muone samahani directeur samahani bwana utsinongo atukufanzani ngamuonisoni heli radio ikao radio Ngazija iliyo kamonao onjia hondani mrungu sante jumba boko hama kaltuesh wanadamu na minga mshukuriyo mtukufu hiyo ni kubalia ritie banu rifanye ze swarafa zinu ili ni moniseni namna ikao radio Ngazija iliyo kamonao ilaika jumba la upepo yani mroba abenge ngambono hama kairira milanese kweli mtukufu ikao gamjoko dunga ninde radio Ngazija namna ikao do iliyo sonimwa inurange ya saya koza abo ngabo salle de conférence mundiabo mrushangaya kiasa kutosha namba na directeur quest abo hizo naambia ukaya ya masuala wabiduzisi wala masuala ntoharara manema jawabu yungayo olewa majabu ngayo ndimani baka kuna kamtangazaji sijuhuzi saukaya yeze swarafa yeze jukumu zilona ya gouverneur wa ile swala Ngazija hindi harwira do Ngazija utushila ndujibuli swala hii shahata tuka wasuliabo amonzo eleka zinzirongo za Felix mwanzano wao zinongo za he constitution ya hensi yapozo turongo tukoja shidane ndwamba yebala ya umashindano kao mimi katina fasiri e constitution yamba jao ngolewa hao aba hainu unruhusu ubotokubaliwa usele swala ndijibu mimi manange lazima lidungane nezerongo wikao filme ba aba hainu hadaraja ya swarafa zamani namna hele tengezo eza bidizi fanyike hindi abole le swala abwa mjuziso adinjiji ni hamyo kale haruma ya daraja hili ngabo namna bili hata ndrabo ngabo namna yokaya ikasis haruma ile dahula hatuli kasina ze fursa za kufanya ile dahu kasina mali yani ndio ambao mali ya hunda honi ya kufanya ile dahu abo lazima urifanye ikakatina ze fursa hizo kasina fursa ya bili sisi na hiyo ndio rasarafa ndio chigura yokaye fursa ya bili katina jabanu Mungu nimezero mnazifanya harumu shahidi wao roho pia la hataba hainu sifanya e projet ya namna ya rekebisha ile dahulinu namna ya panga ile dahulinu hadaraja ya surai projet hii anziwa document ifanyiwa ibesho wataalamu vandizambao ngeharumu wizara ya hemali ya hedawu ngasina wakati mwinji shaizo jonawi yao kamimi tida ministre de finance aba mimi tutsashindani mu monsieur le maire bayoka tina maana vanumrushindana mtushikojo chilena na mrikao kana uhadize kweli mimi amkwambio yakaya josubitu bale mjenu jarma e bureau hoja wajema hoja mtudu hatu inu dahula le bureau directeur inu rili shawaz kwamba kanza hoja wajeni wenji watukufu vanu na wakomana shangwa ile wao sawa hela tonza uelewe yakaya mtudu hatu zangu linu jubala daula halafu ze fursa za directeur generali dufanya ya daula wajokaya ngasina kutajifu wa fulani zirungo hizo rizifanya rizibe yapoka po projet hadani ya husu mrekebesho ya leda gabo projet ya pili ihusuo ya diploma ya leda wani de namna ya utaturu leda ho radio monsieur le directeur de Togoro ndio kule badaba mjo ibana na ususa badaba emetori za hanu kama mtakaza jamada wewe kuna hunchakaza masuala ni ajue majawabu ile jawabu fursa rarundio de namna ya utongeza ile daho lende hule harumanukoza matangazo hizo projet ndaro zizifanya asina doza zifanya mara zinjibu hizo zifanya rizibeha haruma ye kanali ya lazimu hata ziwasuli harumila tabu yahe waziri wa hemali abahenu tijihundu sakaya izabari watuzifanya hiyo ni mjuda Untuju ambese amina bahatimbi waziri wa bili wa hemali hata itoka wararu na mahamira ishi wararu shahiyo tifursa ya hangu tena ize fursa za hangu tifanya ya daula kwa juwao ranzi ya wizara hemali waziri ya sekretari general wa gouvernement na hizo pia sidoka tibi hamijara dadahi nana tedetishiliwa tiufanya ambayo mambo audition tiuzisiwa tijibu shahizo tifursa za hangu watukufu wangu lazima natekeleza hapo monsieur le maire na kutoka swala naam kweli mamanzo makinishi ya ukavano mimi mitika samwadi ya ukamtoka kubaba hata ndini izi fursa za hangu sifanya iza daula hapa jafanya
kamwesheleo ya ukaya haru awizo yuhada rejero alishanga bi harmoni kelesho kamwesheleo ya ukaya ripara haruma conference de presse usiku sikundu bahati tikayabo ndaka bahi shatikana conference de presse bahi mungo ni mwe budget ya onesi haneda ula ya ukaya waona azma ya hanza warekebeshe majumba ya serikali ikawa ngachirundao haruma omjiwazi muroni kutelewa ya ukamungo ni majumba ya serikali lazimo ya hondanesho na hizo ne picha ya nyumeniyo manari kejakaya nabodera doka zija ya bonga sarmeze dua nabode manabakaji makinishi wasilizwanzani mningo matangazo ya Daula Tropic FM ngamwishiao ya mtukufu Felix directeur wa ile jumbalini uoniso namna hino ama sisi uzabaro sido wenyi le jumbalini sido wenyi raditunga radio ngazi jaino akawa watu ujua bali ya Tropic FM yenshi mahaminji ibali wa wanu huja haruma balo wale polisi wakati hiyo c'était en 2003 le jumbalini le alika autonome ya mzee Sula Abdul Bak makatiano basi na 2025 lireje idingoni kiasa kaze emeteri zero bilao makatiano kasongo rudia hokule dokule bakata television anamkini nsujua ngiyo nsujua ekaka batsi mwenje kazi tuhenda izo pia tizitundu aroma le jumbalinu ngam loneso amrongoze mhu wahida ula fakhamat الرئيس colonel Azali Athman amrongoze SG kwezi maraz monsieur le maire non yasaidie non yasaidie au ministre de finance wasaidie awe daula maraz tunamwambie jaban nuzise maswa monsieur le maire nitaka za madawi Bwana Felix directeur ngamonao ila climatiser mndoga monsieur le maire wallahi emission hiyo emission tokana maana parce que hili mfanya ngafanywa kama ngarishinda nao mimi ndo mwanzo nunsi harumeze kawaida za kimatangazo kuja unuzise nuzise haina masuala nzo nuzise hata kadoshiho hizo commentaires za hapo hizo mpaka usifanye bana kuna mtu usifanye bana tide kimatangazo watoto bali emission uende harumeze studio ya uende wa monter emission yao ufanyize commentaires za hapo hatina kuna utonde gambe nje nuzise halafu ni hesi bana kaka njibu ndo amba commentaires za hapo gojojibu kairiri za rabe masuala nzo nuzise jibu hata kartimizi mtu anafanya commentaires kabasta monsieur le directeur ngamoni sokaya bandia ujibu banza za masuala wangu mimi tikandani haina uzisa tiji tikandani oni sokaya nari tsaho msaada husoni mwa daula mjahara msaada sha unuzi sema masuala kaya timu utimize mission bale mission wende harmo studio yao ndai monte ufanyize commentaires za hao de podcast za hao haina tukanza kufanya shaba msina kutoka kanzi ndo linda ufanya commentaire na nunga tongo je hata utimize nunga tongo na direct bana directeur ni wao wonde jai na wakafanya kazi monsieur le directeur kusema masuala tikubali shao msaada lazima utahi ukaya ngo ndo hutsa jumbangi lo zero commentaires za hao minja haraya amtsina minga mtu msaada bro na baba tijibiwa parce que commentaire ngo tufanya shabana kujamu sisi noma interview rafanya demander daula holio de madhamana walio na jukumu ya radio yinu ya rais USG ministre de finance ala bayele ilumhimu zabunga bozo kutodafanya studio hapo omsada sari demande wasangwa watu huone kamizi mwabeni bwana directeur kwezi mtukufu gaona urumishi wanga bana arumaye de dahoilo gabo nao ndarza warumishi ba gabo warumishi wa fonctionnaire yani wa rohazi wa serikali kao mwezi ufu waliwao ni hizi fursa za kiserikali wao takriban ngao mungo miraro na fuka baada yao gabo wa rohazi walubano walona contrat yani wotima fonctionnaire wotima décisionnaire shango waliwao ni serikali hadaraja za contrat yani contrat ndio fasira contrat umkataba wa mru na serikali kufanyishiha haina mwezi mruhaliwa shayoyona muda kamra hundu bahati mrujwa henda ha renouveler contrat ikaye waziri wa matangazo ni waziri wa mali kwa tumtsaha udozia contrat abo ndo wao kasina baadhi ya wanu walio haruma contrat hiyo alafu kasina mabaadhi ya wanu ikawa housekeeping na wao walisikitisha haku baadhi ya hao kao wakauliwa haruma za serikali za lahuja shamchujo wakauliwa je wakama contractuel mimi mtunaambiwa kama contractual maana hili kanaelewa
njaona kirtasi yao dema bakaizunga zisikitisha hapo njaona kirtasi yao shamjuka wakawa ndo hazi bana wakauliwa shwaro hazi wao baadhi ya hao watu wapashia na zao awamjuka bisiridi kinawe monsieur le maire ikazielewa ikanjidanganya na wasaya wananyuho kao wende zao bahi haruma wangu waruha wao ngabo bahati mbi ajiri ya ukaya waka wangu haruma ile tengo hili ukao kwa japashia sha wahundana ni tufani hiyo waonesi wakama pashia kwa wao bishara kwa fonctionnaire katima contractuel ya wao si waliba heze mali za hedela yabo ewa ze recettes konja on down baadhi ya hazo sio waliba mwono ni jao ndaoni besushi ashawo mhono mhono mana ya wakati katubirwa mahala ni daula shanda nyi wala zile setizano hiyo sifanye tapa hii kwa sababu banu msema directeur mwono ama buti twanga lipoze masuala jonji haruma kwa daula suala uzise mimi mwanzo ganeta sifanye dangano tunasema salamu kwa mwe walunge waelewe ngao badekawa kutujua hizo anzao shika kwa juu wakumba tungao halafu tena kumorwa ile wakaya sijuanzani usaidie mission ifanye inji rana kwa manteri ashaba kusanjo muni ashanja kusia afanye ukaya abona taho msada wa he daula mwanzo kutoa tena msada utangalizie paskolo lazima na msaida wa directeur ngari ubushiri aona ubesha marhaba banu wakomori mrangalia mjokodi mrangalie inu si debasha zino intervention na kanda jeni mole abangenga mjoka si babu fuaili abo lazima bakemna wana equipe kanga onyo banu nge usufize osonmaze hazi bala le jawabu tsabisojibu alafu njoo ina litimizi ndio njarno pano ndo ajiabo hata njodo jahndo ajikalitimizi ile jawabu alafu haruma owanro hazi wao valoriza mbao rehonrana na wanro hazi wa nyumeni waheleda hukao watu wa nyumeni hukao wanro hazi wa honda honi shawanro hazi honda honi kao wakawa hondana na affectation waroha hunu wende wakafanya hazi kwa ministère ya communication ya Ngazija alafu mahayamu soinu wewe ngozijua ya ukaya haina usiku kwa wafanyi wao control physique haina usiku wafanywa control physique yapo fasirabu ya daula mwanzo wajue au hazi wa kweli dawa au wafanyao dawa au watufanya dawa eze idara ikao kasisi idara shawaru watugota hawa wadonda ufanyao kati ya wana madangazo afikiri kama ngoni meze hazifanyisha hizo ngabo marunda ya parhani harume marunda parhani hiyo zilawa na yakaya hamade direction de l'information yani direction de la communication ya Ngazija ihundi hakakecha kufanya ezi hazi za kawaida wakaru yabo shaka kutekeleza ezi hazi kawaida za he communication ya he serikali hadaraja ya he namna ya lazima zifanyishe yani au fasira bali wakaida hazini wanrenda wakati wa mikarata wetsabuha madomini na sonya kofia halafu ye daula wanaka harumo wanru enga wanrukao wajofai mahala hungoji halafu harumo communication harumo direction communication iparhani haukaya ikawa kawa kume hiyo mathalani na hiyo wanani wala watangazaji wa radio Ngazija wakafanya hiyo yabo badala ya kaya ya communication ibalwa pia wala watangazaji wala watsafa warejei haruma ilidaho la kawaida au wakatangazaji na administrateur warejei haruma ilidaho la kawaida la radio Ngazija ni afasiri ya kaya wala mungu mirana fukare ma fonctionnaire ababa hawaenjeza madama gabo wamkao wakahula wareje bana bahari atkadano est-ce que jokaje mausoni mami wenda mimi sideka wanadamu wao wasaya baadhi ya ramadao wabi wa radio arma televizia taifa kaba wabano abainu sangizo mbili le dina radio Ngazija longa mtongo ambaye hanyu shala dimu wanadamu amadao dobe wa ortese ndio fikra wao bisi ngabina droit ngabina droit wa fikra wakati kabishiki kaya fikra yangu inoni saukaya abonga bangabo television ile au radio mbili za daula radio Ngazija lazina la toka ukaziwa sha kweli union comment doit tarumu le daula Ngazija no warumishi ranguye directeur hanomewa ne wizara ya he matangazo ya komo
Union de Comores ngamina hake mabio ntsina kailo suala mjoli jibu nsujua miti juji miti joni kapwa kwezi cheka boni kailo suala na mwantangazaji mjoshida ndijibu namna waho wesu hao mimi misulmere katsida bayo kayanga we mshipavu wahanza wambe robo bahi tefijo na ila kawaida ya hapo shiralu bajoka robuzinji bazajoka na faida na botse na mhuniko nelo sonyo unsonye mimi ya ukaya eba no directeur lo swala wajoka shamjoli jibu haungana nabo ize azma bakawangu babara ortest nini eba no directeur heda raja yinu inamna ufikirio eza tutafautisha matangazo ya radio ya Taifa ni matangazo ya radio Ngazija Hindi ili wangu wajue kama radio ya Taifa na radio ya Ngazija side haruma yembaba na yembaba yode daula rizaba bano shade haruma matangazo wayo dumbeho ya matangazo bayi mimi na minele chawabu yakaya ikatsinda abo yakuka zingalefu swayo babo yo na mwishio kwezi ikatsinda abo yakaya ezala ezezana rumia watampaka na bahayo kastina ze fursa ikawa deza lazimu zikai hamade kawaida katsuruhusu shaira doga zijainu si amina uwezo mraji kawa zote zanzi hatizamba hatari wahili zitanziani ya ukaya ifasirana donga zija iyo de radio yaho wangazija ijo kaya manasi misulmer banu mintsarma filosofi banu wango filosofi mimi tsarma filosofi yamu msaidia rande actuality namkojiri tsarma filosofi ijo kaya ayo radio ngazija abaha yinu samahani namna jo tofautisha ili meza jo tofautisha na jo jibiwa karizo shada botsone fursa desara jo kabano ngasi haruma imijinze ya hengaziji katuba kapitali mugoni shanga jo aweze ngo ranzi hamu mwenda mbaji washili sana henda hula washili yiho niho nao yakaya ihazi ya hena dongazija ijofanyishia ijo fanyishia keze fursa zikaya bajabo yone hiyo nawe fursa hizo lazima zije shaka jaja tuhambia bana no amazino kona lazima zije ne daula misulmero komenyo mission njema msaho msada sabango menyo mission na bani mission njema wallahi mission awe ngotagagali wao oui ile maana kama mission njema shahidi kufanyao kufanywa haya mambo ya zui banalize wani msaho msada na daula ya hatu ratsamba ndo wazichoka nafasi namkwezi namba ndo wazichoka nafasi wangu wanchukile wale zamana wa hera dio yini shezo dizomhambia bulia ngolilo kan tulila maana msujwa ndo zabari kitinu ka fursa misolomero amazo musaidie rifanye mission jo kanjema nalo dele kwezi heli ufanyao ufanywa mango zohori na ufanywa hama ngatsuta hadisiba na dele kwezi mwezi fursa za hadisiba mimi ngaruma faida ya lazima yakae tuambia wala mitunyanyana ikatida bukaze fursa abo mitizamba na uwe macho wangu waone ikatida bukaze fursa loni zo hunda honi katsuruhusu shati juhanze kera donga zijayinu ikae haruma yemijinze henga zija yode filosofi ya hangu tijuhanza ikebanu zenongo za jiri ijikunzi ya dimani jana wangazija wazijue leo tijuhanza ikeze nongo za jiri mohoro wangazija wazijue leo tijuhanza hatade haina nongo ziliyo homijinze haruma ngazija izo de hela juhanza rikeri tofautisha ya radio Ngazija ni radio ya Taifa shahadi zona hambia ize fursa rahakaziti ngamungu mguzije sitekeleza boki kwa maana kative haya majadwalo mahala lazimu hiyo ntsina njuma njoshila na njuma abo yabatsikaza none se etafauti zila hele swala uhambaka owangu wajaba ikawa be radio Ngazija wa radio ya Taifa joka njema yude fikira mintu hara shamim esajo kabalanga mineze furso bahinga muhambiyo ka owangu walo banu abongo washashi tijuhanza bake wangu wengi longo lizibitisho haku esajo kanga minaze furso insina mo misolomeri zo satsa ikanta wangu clair banu kwezi badiyonga ndana kango menyo mission izo satsa bakantsina katsi kana ze furso na badiyonga kango menyo mission malezo satsa bakadoshi wasalelewa wala na mtu doreje zao na bongo namkwezi ikatikana bahi yode namna na Johanza radio Ngazija ijitafautishe le radio ya Taifa na ijitafautishe neze telefoni zilo hunu watangazaji wa rumiao ziswanaza nyumeni zinu za telefoni ndumba de nouvelle technologie si Johanza ike yode heli na Johanza hanagari banu directeur aminagari la directeur ewa nganyamwenje bane ko mwenje urengwa ganyamotori ya
wakati swali swala mtu sina baada ya kuuliza fursa hizo kutunruhusu bwana directeur bangu nzambe ke wanrongazi jawa ishi kaya radio komo je urengwa yaboba ya radio tofa na hiyo kituruhusu arme matangazo hizo ndizo ndio yao kaya monsieur le maire to sana salamu fanya matangazo ya kweli na mkwezi uzisema suale ya hapo nijibu ikatsa tijibu wabama musome somba biyo utodalia ye mission ya hapo wende wafanyeze montage zao uti zinzabao ni direct chama ketira fasiri zinzabao shanzura bakazi ketira fasiri nawe abainu shaye mission kana fasiri baada ruasa waono hata nyinyi ndio kanya kalima mdongo wabaka uwaridunga abainu no watoka uridunga baada ganzo baketafauti bainu waridunga wabainu no watoka uridunga baada watukaribunga baada hapo ambapo lazima one emission ya mtewa na komanteri ambao na uanzo wa remema majembe na uanzo wa tema fuleri hizo pia kaone haki kimtangazaji wangu yukata taharara chef swala la mwisho kwezi mpaka la mwisho mimi ngoja tuendelea so wakati la kezana uka ze déplacements za journaliste wao ufanya huwa ni taxi o gawo shombo shao kawaroye ndongo haba hino zidio ijikunzi ya dimani ufanya ndongo zidio singani anzo zibitiwa radio wewe ufanya ndongo hizo ngabondamna yahas kufanya bana kawe yumchutuka ile namna zikufanywa mahala lipi wahaze evenement kawe zijirio harumwe miji mathalani ngabo evenement jirio singana amade hilo uvumbua maduhanyu duhatu ngabo evenement zijirio kawe izo evenement kawe yokiri watangazaji wa deplace wa bana yono kawaida wacha mabisi niba no wenye vinma ya shirika tukiri asili kiri sababu kama hanamna mbili msumeriti ya utao kuvre wewe utamuchue ezajiri jikunzi ezajiri singa urati no habia kanga kwa namna mbili basi tu hamhabia nzima namna hadani wahaya kuna pele les événements izo mahafali izo no zijirio izo zona wangu wa kuzi organize yojokaya domji wa singani yojokale hambu yojokale serikali yojokale guvernora yani da haina wangu wa organizeo bahia bo wangu wao ujokana kuswa wataha mabusi wabahiza journalist ni journalist wala donga zijabai da haina ma journalist wanzo wende harumaze événement hizo kama utama information badio musulmeni banu weji swabia kanga mina bili yabo sasa mabu ya handani ndiyo nduhusu ntimize handani genja harumu ya bili badi banu komenye mission ni mission kanjema ngali wao model ni mission kanjema shangu ime musulmeni vanu ngoju hadis vanu wa ridunga yabo ngona kilhanas bahi yabo na stehondwa alafu yode daraja handani walewa hii kama daraja ya bili wahaya ezi hazi za kiradio ya ukaya garandao haruma hazi fulani ya kiradio humu rifanyao hizo tsidi haina usiku hizo tsidi haina wakati shaizo nongo wakati hata wakati ya wangu wao siujiga ze barnamaji za kiatuhunu ze fursa za kiatuhunu ripaga yeze na wizatu rirenge mazi za taksi zatu wende harumai hazikao ya hatuhunu radio ngazija wende wafanya hizo evenement hizo warije waja hamadi kawaida abotkaza njibu kaya karsina magari ya heledaho karsina moto za heledaho sha suhenda eze mali zinjiao almadahoni habize hasi ala kaonga ndo razie kanga una manongo kwesi wadiwaza osonima mpango kufanya bana mnadiwaza mimi kanga wenga ndo wajonza zirajiti harume makalma matukufu yatekeleza bana osonima wa komoro wajukurangalia uyambe dakika mbili wakati urizie abo hadaringa mina ushangavu maana ukaya ukahuna ndia kabla rejeje harume mission na kanga drabe za radio jerabe za sasa leo kama kwa kaza kifa hostehe mara yate na zumbi hostehe mara yate watukufu amta usama bibina tibizba nusa suala yukana uzia sama yao yukana uzia sama yao hiyo sha nusa suala manji hamaika ngami na lugha za nenjeze haruma zinura razokaba yabo manzo na kaya ushangavu nafanya ndio maana sikaulita kama masuala mando ajisha tsende ukaya ukazokifu yabo hidaraja hii abo tsikazabe kan ndogo na kajani zenjeze bana haruma radio dazinu wakanza uzambe na bakauti zabe maana kutuza bakitangazaji lazima ndo azabe kitangazaji yaka radio ngazija inde radio yako ngazija yabo hana kutokana umsada wa radio
yoti mpaka ya dolinda ya daula au ya dolinda ya guvernora haina oui ngazi changu kuja tsange bano afuswa irina woni saka wafanya sharia wanu daula do surveiller banzo nizo tsundusu na daula warengeze charge hambadilisho sharia yawe daula rayangu ja tsanga mu radio batsangao yabone bano utsula mbiya kabutso helewa nbambya kabatsangao namna je yo tsujo hela mra tsangao juka muju ya ukaya ikanu bani yabo ba communique ba publicité ila mitsangu bo besoleme kutswela kaila mitsangu ikarahia halatswane mbaibria haruma radio zilo shivina majana batsana shahaba kujora dongazija yaje tokeleza communique ya hafursa za mali fulani balo ule mtsangu yeye lazima uneelewe harumu yake zwazi zae yafanyao ya tsae ze faida hizo hai shaka hambia ukaya soleme ikati jati tsawa ya ukanga mwelu harumu radio yini shanreti ila abunga bafasiri ifasiri abo yo fasiri yako na hizo ndizo mimi naelewa ya ukaya kinyumenelu ambao ya ukaya abaheze metoni gazudi yao ndukule na yo ndukule hadisi tunga hamba hadisi yo hadisi wo tunga hamba ujirize wo muha shawandu hishira walo manza walo manza walo jongo walo yo hishira radio kawa hishizo ambao yao ka ngeria kule yani yabo wewe ndo ujisisa wamba ai kangedao yabo ada wasanga shakuja uzisa shakutswambia fikra ya shakuja muhimu hatu walo pari walo Marekani hasiba budawe kwa mtsango ubungu na bongo tsukaraka kwa tukatsanga na banu kucha kutsanga waruwa ishi yao waruwa endao haya ngabo umfungatsano wa hatu neze radio za hemadavu ikawo eze taarifa habari za hatu eze emission njema za hatu zoheda haruma za radio zo tena wabarwe madavu yao waishia yao ya radio ngendao haruma ze fursa za hizo rele za kawaida zikuenda haruma radio hiyo wewe mtangazaji ngojuo kayo mungu ni mweze ngozoni saukaya matangazo yanu yukana mpaka simpaka bahari ngabi harumele fuko lahe director wala ndazanga rambao ya ukabwa roishi yao damina wenda ya walo pari walo Marekani walo shini walo ed ngwashi yao sindrambao lazima ngazambao ni director ndongazija ya hekati hena mnayo yo ye page Facebook ya hena ndongazija na sasa ya na roishi yao yode handani yakati yokule hamadi heni na jani hondi zabili kampuni ko furaha bano na twama injibano yakaharuma muda mshashibano haruma muda tucho kamlibano ngatundana na fursa ya radio na television ya nyumeni ya he radio ngazija na baadhi za radio zilo hunu maana hiyo barnamaji si barnamaji ya serikali hiyo barnamaji mwenyewe ndio razenda garuba Mwenyezi Mungu na kafishashi zihundrane ili wanduwa elewe ya ukaya simpaka bahari mide directori na nuna wanezi isoka tuko wale daula hau ndo maana na wangu bahari daula katujana ikawa jana ahla wa sahlan wa shukran ikako jana ahla wa sahlan wa shukran almuradi yezi sawa na haina bahari walo yezi manaba ni yezi sida serikali bali bali hata mijini hatu wazezi za hemichi wazezi za madafu wazezi za mikoa zila pia yezi mara yako una matsongo angaliao kumjira bana abekafe litahidi nangone namna zirunguzi ndio abo babu yana kumihadi gani ya mahifa zala uzililo ngasuko bihane daula hawo ndo wajokuja nizo sababu bise kuja ile wakufushia nganeze fikra za haho wewe chatwambia ka izoti barnamaji za daula izo barnamaji mimi napanga niomba Mwenyezi Mungu haruma wakati mshashikana ziwaswili marhaba watukufu yabo mwishia directeur hajitamka ndondo akubali kanga bongo zatao harumali dao mweshi akubali ukanga wakati zekeze hazi za saa afanya havesha daula jusqu'à maintenant kazijada na yenge na twama kwa Mwenyezi Mungu kaya ngazjo ubasao kwa Mwenyezi Mungu avenze hadani do sasa mae kari rifanya wana front mabwatiti wa katafanya front matika hanza emission ikane fasiri wa equilibre thamani lazima zikandani fanye divers ya husu siasa kaya ngatumura wakati shau katika uti mfikira mama mtu cha rendezvous usiku riteri onane ya jimlise ya rajise yes ikao de heli wendao ni namna kao ndizo yafikiriwa kazo pia yeye mjoshinda wakati wa saya
Kwa marhaba menji monsieur le maire Marhaba. sishukuria na Naam. ujibiwa wa mji wako ba Asante. na hamadi namna ratenderabu wazinongozimu zikaurungwa hele jo follow mulahangu yaruhudi akaurungwa au kazi tsinungu na zipana Naam. mjilia banu uzambi wanu kaunjilia We. ya bahina nungu na kauzamba banu ngamningoye jukumu ya hazo ani ngam aswime zanu na kauzamba banu Naam. haukati kauzamba hele jo follow mulahangu na minga amimi ya karbiza nungu na zamba banu njati hata ndrabu kadun nzima hau sababu za kaswa faswaha shata nungu za kaswafi Zinyashiu. faswaha shazikaswafi Naam. ani katina harara sha zirongo zilo nziro haruma yekomori hatwino abahaini ndinka za kifu imashishiro nayo hana mugene shishiro hanzo yaishie izo yanzo yaishie izo tutsa yaishie katwishia izo ndinka za kifu Marhaba. Asante.